Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta Anton pen. Krah karbi rongasar amai atumpen krah amri elisi amai kesengpon nijang karbi yang long wathalang sosial di naklam KCS kompleks long kramati karbi rongasar amai atumpen krah amri elisi aro amai kesengpon pinilabang sojai mekalong longsing tisopensi mai chepem pupono sonsi bronson terona hinpen mai ke phalam thi thanponsi mai pangchengpon Bangso jai mekalong alihya mana pengpen Rupen Hanse Secretary Kra CC Committee Bronson Teron Secretary Kra Nijang Kar Bienglong aro Samsoning Tipen Chenglok Klem Rapet Dam Rapet Adim Chitong Dunsi Mai RD Pidun Renti Sonsi Pini Labangso Kra Amri Elisi aro Kiseng Ponalong Kadokawe Chikroi Sarpen Monsing Kroapan Kra Amri aro Mai Pukimi Ingwai Ponlo Son thak Khonsing Senar Secretary Arpu Ingbai Pon Moniram Teron VP Dorsing Terang VP Longsing Tiso AGS Bipul Malang AGS Samsing Hanse Organizing Secretary Sonsi Prek Chamar Pusitami Chepek Ponrenti Pinilabang Sojai Meklong Mike Chengpen Kijut Ansitami Ingsam Jin Pensi Pajut Pon Lapen kijut pen pinilabang so mai aparman boha kichak ponatum kraduaramla hawaramai atum aphansitami boha kichak pon thegapot chitong rapsa ratum pen kachuru pipajir ponsi mai pijut pondo news text report Karbinglo news Itong committee kasi laki karbirong salamay an susi pagtay pan dak amri ele confidential longta pini karbirong salamay isya committee dulu. Labangso a committee abangke la amri ele angkang lo consistency phodo la consistency pho phanke alang litumsi kowar ponpo apen pini mai phu kongchun bangaku pek ponlo mai pho bangke monsingkro borko apen kongchun bangabangke konsing senar cintong long elubui alang litumsi la consistency pho mate amri ele consistency arong sarphan anke alang litumsi kowar ko kesela bangso mai long pini nilitum seng pon pamelo la se anso se rong sarkan tangya panke nilitum pini che thanchi mum pon lapen nilitum Karbiang long autonomous council CM ake hai Dr. Tuliram Rohang Phat ithe kachuni rikang tonglam la puhelo non malo tribal affairs pen tribal arong ankang thurjia phan pu arong survey mate rong mai do bom do video tum grand sebok tum sige bang lasela bangso long bangke rongjong si paching thurji pulote rong asar tum pan parju ponwek nei nili tum kachinia te pulote menangana longke rong asar pan parju jeta dak meeting nang do lason ta do lase non pen bangke ake CM panili tum chuling rilo je rong amai ki dolong bangke rong asar tum phansi mai pasari pon pen rong long development pipi ma ke nange bangke rong sa tum si alis pidun long nai pusi piling tum kar rong sa mai penchuri wi pondo lapen ke isi chuning rialo mangala palo hola traditional village development council 125th amendment bill lo papa serak nang po pusinili tum pen kachuni wi padokor desala bangso 125th amendment bill lo traditional village council do desala bangso village council bangke non ke dobo ma government ju patin serak pen dile tum kar rong sa mai pan arong tin kacing thura phan bang nili tum kacing thura sai mo an ke rong sa tum denglong nai pusi pinila bangso media hong jai pen nili tum chuning ripon lo lapen ke karbia khai tuman isi nili tum karbi rong sa mai pen kachuning ripon isi to labang ke village court nili tum karbi rong sa mai tum village court do kok apita piniani karbia khai tum methanga pur phan chetene dersi direct opini ke chok che do pusita thana dampo FIR pidam de tipi lasela bangke FIR bangke tong sekor ke pidam de dat nai polo pile mardar pen rep la bangke nili tum bisar onde aholam bon sita aslo sa kes bine ke chok che pidet kilet ke phet ke doan ke piniani village court bang gopen pe nang pitang jara thike rong sa tum se ke tengsi bisar long nai poro bon sita karja khai tu bangke la bangsu village court tham tene dersi rong sarlong kosor hari damde po direct kana lengkit tipi kasila bangke badokar bisita
metang customary law pan sing hon pensi rong asar tulong si kiteng sia ba ke FIR nang pinang ko kusin pinili tu pati rong asar mai pen pan sini pon lapen ke karbiang long halo karbia khai doan phan isi karbi rong asar mai pen kapacini kang tonglam ke lapo hello nili tu a consistency tinta karbi rong asar mai a president secretary do nasela bangso president secretary atum along kupine yok se mekara tum kisung komane yok se kupine arleng jingbo de kupine kias dokko kupine pu pen pu pulote aha waralong bate confidential long a committee a president secretary pan humri non lapen karbiang long atto kanu podak makiri nai makagi tum rong satum nang cerap duji lapen ke thana long puna e rong satum bisar le an maket thana long sita nilitum rong satum cerap duji lapen rong sar phanang litum hang ponpen lapen celang ponpen kisung mekar tum kisung ke boy do anta rong sartum cerap dunji pusi pini lampe dan pilo lasi hawara long a president secretary tum phan karbi rong sarma ya mai pu tun ba tu panang litum humri non alang litum si kona hawar ma kupia lama kedo alang litum senang rap dun pusi pini abang so amai long pen litum ceparai ponpen rara theng no tam pandak polo ada karbi rong sarma ya इंग्लोंग फोके से फुलोनिया रो तुमपेन केपंग डेंग लोकचाली तमा फाना की जॉयपेन लोकी थांजी अफान वारसाई की पीपोन कचाली हैंलो मोनी तमा फान पीरठे थक अमे कचिचार इयासोन कचाली जोंग सियावेते पीरठे कंग टिंगासोन मानडेट सोनसी निफाई फोरनी प्रिया चिकलो फुलोनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अंकंग अफान इसी बीरटा के मेके वानपी लके इंग्लोंग फोके से फुलोनिया रो तुमपेन अके जॉयपेन लोके थान मते फ्री कोचिंग कांगपुपन पिनांग आना तुमके लोकचाली अनिंग हांग पिक पिक अतुमदो बोंटा मेनावर साई कावे पेनजो कचाली दुंजी मटे ट्यूशन के एनजिया जको आवेदत तिति लसो जक फुलोनी कैसे अरो तुमपेन मठापन से फुलोनी आहावर आरा तुमता के थेकेरियानत आंसुसी पचिंग थोरपो नांगपु मठापन से अके जॉयपेन लोके थानाफान इंगपुपन लसी फुलोनिया हावर केप आंगडेंग कचालिया तुम आन सोनथोम मैच साइंस लपेन इंग्लिश ग्रामर अ सब्जेक्ट सोनथोम आकी जॉयपेन फुलोनी हायर सेकेंडरी स्कूल अलोंग निफाई थ्रोकानी पेन चेंग पोंसी चिक्लो जॉन थोम अफान थान पोनपो लसो के मेसियाना वर्साई टू एंडुंजी अफानता अनुटिना बांगफु अफानता पचिनी पोनलो अकी जॉयपेन लोके थानजी पु अमाई कांगपु अलोंग अलिखिया माना पेंगपेन कचतोंगदुन एजुकेशन ईएम रिचर्ड टॉकबी सेंट्रल कमिटी के से माइफु बुथोटेरा कोंगचुन बांग बर्नाबास किलिंग फुलोनी एमएससी कांगबोरा किलिंग लपेन पिनान लो चार्ली अरिसोइजंग आतुम चतोंगदुन सी माई मिसन पेन पचुन पोनलो न्यूज टेक्स रिपोर्ट कार्बिंगलु न्यूज कार्बी छात्र संगठन फुलोनी हेड ब्रांच जरिए अनुष्ठित हुआ 3 माहर जो फ्री कोचिंग जो छात्र छात्री कारण डांगर एटा पदक्षेप हाथत लैसे गति आज आमी उद्घाटनी सभार आमाक निमंत्रण करिছে और सभाते आमार मुख्य अतिथि हिसापे कार्बी आंगलंग ऑटोनोमास काउंसिल माननीय EM एजुकेशन विभागर रिचार्ड टॉकबी डांगरियार लगते मैं निमंत्रण करार बारे मैं उपस्थित हो यथेष्ट मोरो खूबे आनंदित होइसो कारण जी क्लास 10 पढ़ी थका छात्र छात्री कारण क्लास 10 छात्र छात्री कारण ये समय যদি তেওঁলোকৰ ভাল শিক্ষা যদি দিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যেটো আগন্তুৰ যিকোনো পৰীক্ষাই হওক তেওঁলোকে ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব গতিকে তেওঁলোকে হেতু চিন্তা কৰি ছাত্ৰ সংগঠনসকলে হেতু চিন্তা কৰি তেওঁলোকে এইখিনি পদক্ষেপ লৈছে গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা ক্ষেত্ৰত সবে কষ্ট কৰে কিন্তু কেনে পাস কৰিব লাগে সেইখিনি আইডিয়া কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নাথাকে গতিকে আজি বহুত ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে এৱাৰনেছ হিচাপে তেওঁলোকে মতামত দিছে যে এজন ছাত্ৰ কেনে ধৰণে পঢ়িব লাগে বা এজন ছাত্ৰীয়ে কেনে ধৰণে পঢ়ি মেট্ৰিক ভাল পাস কৰি আহিব সেইখিনি গোটেই তেওঁলোকৰ মনৰ কথা তেওঁলোকক মানে এটা জ্ঞান দি গৈছে গতিকে ভাল লাগিছে আৰু ছাত্ৰ সংগঠনসকলে তেনে ধৰণৰ যেটো পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ 3 মাহ যেটো ফ্ৰী কোচিং ৰাখিব বিচাৰিছে গতিকে 3 মাহ
যিটো ফ্ৰী কোচিং সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুযোগ দিব লাগে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ গতিকে সেইখিনি আছে বেলেগ কথা নাই ছাত্ৰ সংগঠনসকলৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিজস্ব কষ্ট কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনসকলে KSA বুলি তেওঁলোকে এক্টিভিটিছ এটা কৰিব বিচাৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভাল শিক্ষা দিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ নিজে চেষ্টা কৰিছে গতিকে তাৰ ভিতৰত যদি সহায় কৰিব লাগে আমি আছোঁ এফালে এডুকেশ্যন মাননীয় EM আছে ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়া তেখেতে অলপ আগতে স্পষ্ট কৈছে যে কিবা অসুবিধা থাকিলে তেখেতে সহায় কৰিবলৈ কাৰণে সদায় সাজু আছে বুলি কৈছে ময়ো আছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কি অসুবিধা এই অসুবিধাবিলাক যাতে পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত মই তেওঁলোকৰ লগত মই আছোঁ Jonasing Teronachor, Malaya BP, Hempen Barju, Mat non Puarni and Hem Chililidan. Sonsi, Priachikloni, Pipliarni, Lakha Kritrok, Nometi constituency Caparo, then Hon Teronorong, a maker, Jonasing Teronachor, Kidam Tang Priachikloni, Pai Siarni pen, Hempen Barju, Mat non Puarni and Hem Chililidan. Lasikar Biang Solang Duarat Kido Anatum Sitami take long abang do pulote prab jin pen, Nang Tana Pachini Igvek Tapusi, Jonasing Teron pen, Pachini po. Lapen Jonasing Terona Choramen, Maluya BP, Lapen Apia Poarong Laki, Jong Tung Be Morogarong Pasi, a Chor Jonasing Teron pen, Tan Pachini po. Lapen Jonasing Terona Chor, Maluya BP, Hempen, Joy Piri, Tanka, Documents, Lapen, Mobile Punanta, Pon et Pusi, Pachini po. Jonasing Teron dapen Maluya BP atum Chipachor det pen Osumar Banghini Chupathelong lo. Akling amen ki Serribon Teron pi Artaningkan Nerkep lapen Aki Bia Bangamen Sertabon Teron pi Artaningkan Hini Vetlang. Lasikumat ni abang pubang pi Teklong abang Aling sitami Than Pachini Vekta Pasi Pachini pon lapen Jonasing Teron achor Maluya BP sitami Prabjin pen Hem Chibang Serak non Pasi Jonasing Teron pen Tuning report. Lasi, take long bangaling sitame kepachini jiapan mobile number 8453936878 along. Nang humri iktapasi Jonasing Teron pen Tuning report. Denarong pen Arun Terang Carbing News. Tapi ni yang litum kopi ethesi perang ke chapapon igla. Ni nali tum pana chapapon na theke ni dijor puja ahut মানে বুধবার নি মানে সমজালো আলামাকে নিলি বাংলা বড় দাম জিল ইনকে 7:30 পেন আনকে বুধবার নি 7:30 পেন আনকে আলাংলি ফান লা নিলিচর ফান মানে পূজা উসমার ফান পালাং দন মা পূজা সিনি লি মাথালে লাসি মেগি দুকো পদ নে তালো বড় বাং জেনে তেনে বাকন দে বাকাম তেল মতে ইনকে হেম মেয়াং জয়লো ওকে আরনি গাং সামসু আনলো go la nilisupia kleng serbon phan ni char jhulo nang pai na sedam lo pu jong thong sedam lo jong thong ni li chi dam lo jong thong chi dam pen jong thong dam det pen hadak ta ve puya weng li puya ke la si non ni li bang ko ko chi dam chu hada chi dam pur bang ni li chi dam chu lo so ar ni ma lo ya chi dam ta chi dam phelo ni nge hadak ta chi dam pur ni ong apok ahem lo ni bicycle po ahem lo ni chi humri dam le nge chi humri dam japan alang li no ni piso lo ni chor lo la bang hadak ta liam de po ja pinak lo nge non ni li bang ke matha bang ke non ke bang se kidon ma po yelo passbook ID Aadhaar pan card peacock pini ke ponja nge poisa to समय tangka समय dakni li ki pikang pot paisa anta alang si pontura ke ko na pelo ni lita ke non ke yokri ita sungkrung lo laki alam the ke non la aphrang ke atom fan nili hin pen choro lo ni li jo phalo nta lasona kha si alang non ke arbung along hem arbung do kop ke hem arbung si baing fan si alang li fan ni ngang sampen ke johang lo chỉ thấy này chặt bu nang này vàng lấy vàng ngồi bữa xin đi cái pulu non bé mà sao tôm làm bằng cái son lo cái kadun tak tang pote asupia klei serta bon phan tapon de noi pusi nili phan
nange pudu nange thandun lah anta nili laso also pan papon daji buge nili kroy anta hala aki bi phanta silong wek nang bosini li matha alam theke non long wek nangi pusi nili la anta ke bori pondo angko laso ateng pote arsu bangsi alang ke matha bangsi pu bangsi kabilo bor tante nali tum cebong pasai pasui asandum ma abe nili tum cebong be angko puja nangle pudak dak to humbarani nili tum bojar ta dun raperlang ajo ta program lang dun raperlang angko marbar ni ta pikok aja nampilang pini pikok aset an nampilang angke lata ajo lang nangi puta lang dun lin lo angke ami nimek i kalang lo nta pupane budbar ni jenitene ni li lobor ke bag dam bang jenitene dam juilo laso lo angke kiliat i ke alam ke la puson alam le long ko nilihin pen alang li mane nilicho nohol dostame dak hemarbung along chibaing pansi alang pan pewang weg ngoi pusini li ihin pen ke pulo acor pok lo anta alang li nohol dostame dak la isi alam the ke puson lo la usuta la pene serbon nisupia kleng bangta pene hemar lo dum chok po chiru ret engke apa yang jehar ret la sol alam si non nali dompan la nang jonai engke la si nohok le dos tame alang li fan lo ni chor fan tame la so abang ke da nang pale rok di apan bangke nohok tame la li pene don lo resoi jang lo ajar lo kele tungkar bi an angdang mate do an stame nari pidun pha pusi nilihin pen lambang lasi nang chong niri thulo tante nali hamasor dontiang ko phun ka chingki ason thek ponlong ma mana nilihin pen lata ko inge nang kong lepo la pen inge nang kong lepo lama ke aprang anikan mana non puja bang lecho anikan se puja anikan bang mana lata haso ang daing huda bang ke kidunji pusi haso ta punta nili em ta ni ta pundo laso pun ke pene pun betare be popo ni panathanji angke pun betare be popo pun betari ke doke dopo angke gari tonong si nilihin pen hangpu Dolamara diplu suara datum pen iem Richard Tokpia pan aninga klong pen kacuropon. Lason sila khaing pera chok duar bagri constituency ke parlo dhadhora diplu suara datum pen non ke dobom MSc mate Karbing lo Tanmas Council Education EM Richard Tokbi ning ke me pen dhadhora diplu suara datum kedam ke bang sungpik lo puchini si cek kai phua dilong chot setami ake joy pen kimpilo lapen apotsi dhadhora diplu suara datum aning kang sampen EM Richard Tokbi aphan anparta dak duar bagri VDC chairman Sar Koirong Phar lapen Dolamara town chairman Mongol Singh Terang aphan aninga klongpen choro ponrenti lapen alang like non chot lapukali kidam tang an setami alang litum nilitum dhadhora diplu suara datum akiduka kisung nang cherap nang chitodun pik an lapen na arjaptun thipusi lamthi chipiklang ponrenti lapen dhadhora diplu suara datum pen puthot mesian lapen kai ke thir klong adelong setami un an ake prapen nang klempi dun vek tha lapen nang pi vek tha pusi chuning ripon thurenti tangte alang litum pen kaning je ponaram thile angton pen arjuponik sina Kaziranga pen rasaning ti report Karbing no news Aprang si media korte domhan abangso dimlong ke bang pot keropilo nelimen rang sim terang neli rong searching terang rong dadhora ante
ini ini tu berita kat bawah tu kalau nanti ini tu lepas ini tu orang kita malah tu lang khati ni khat kau mana sampai dah bang kena khat bang lalu dah lang hat sakpik kedang pun sakpik kedang tangan kena tu mitang rong tu mesti dah cek dalam tu sampai sembah bang sampai pening apa ke education yang sosok berkasih tidak dalam sisi maju long lalu kita tak temen yang serap dun sisi berita long pada nama apa la so lambang ke ahok lo na tum nang karju la bang so lambang ke ahok petalam lo kidam tang hot tame la bang so aghat long ke ne tum dadora de plus so asor bang la bang so aghat bang ke ane kan wang sta la sin tum ke hat nang lo pot aghat bang hat no pik la son ta se kidam tang anin kan hotame em education in church Richard Sir alang li na chirap dun bom lo sta pining abang ke la kitcheng ban jitu patang pin an tame alang li hin pensi na chirap dun pensi la bang sodolong ke kimpon lo Interang le parang ke chirap dun lo pasarang li san tum hin pen ke pila alang li hin pan ke la bang so nang chirap dun pot bala la anchot le na chirap dun kalia kapre kapre ta na chirap dun bom lo seta alang li phangela si ne tum dadhora de so arat bang ke alang li phan ke ninga klong pan choro par pik lo la si kidam non ke bang yi anda me alang li prang me sen pen ke paklam ni pan ta me le tum bang tin ta me ne tum hirjume bang Hills State Demand Front HSDF Regional a Political Party Kimi Nilip Constituency along branch Kisengpon Lakhain Korop Nilip MSC Constituency ke Parlo Richo Mili Terem Kro Arong along Sir Ino Singh Tia Hemalong Hills State Demand Front HSDF Nilip branch Kisengpon Amai Inipon Nilip Constituency along HSDF Regional Political Party Kepija Ponjia Phan Ino Singh Tia Phan Si Mai Phuarpu Pekponlo Lapen Delbertson Tokbia Phansi Secretary Arpu Pekponlo HSDF Mamaipu Rajan Timungpen Radang Nuki Thanpon ke Surhinira Inkoira Troxy Aninkan KAC MEC Bangphu Kilik Ahot ke HSDF a party pen Chipahai Donsi Councilor Long Chari Ponsi Karabiang Long Karabia Khai Akar Inai Hemprekapan Anpen ke Chisong Ponji Pata Thanpon Bangso Mailong HSDF Central Committee Pen HSDF a Maipu Rajan Timung Amana Peng Pen Chetongdun Lapen HSDF Secretary Central Committee Pen Chenglok Bangang Koisusi Central Committee ke Jatum Nang Chetongdun HSDF Regional Political Party Akimi a committee Nili Palong ke Sengalong Kadukabe Bang Parui Sira Bang Pokep Susiarmu Jingrum Si Mesen Pen Mai Pichun Ponong Nilipen Philip Tiso, Carbing News. So, sir, Hills State Demand Front now tum kemang alap thitan thalapen ke Nilip constituency lo na kumri alam the nali Carbing lo arat doan than paching ikha. Aprangsi nang itu media korte doana phana kero ki parpiglo nilitum HSDF mate Hill State Democratic Front Regional Political Party hin pen nang to bhan choro parpiglo nilitum Hill State Democratic Front Regional Political Party tum akemang ke lahalo number 1 lake article 244A ilitum ihurisi ASDC pen isya movement inthorlo 1986 aning kana ho satame Ningkan kriketom ajak alang litum council cerai long lu. Api jua bangkel atum leadership a join pen ajak atum cekak lo CPIML tum kadok pen poche cekak pun lo. Laso pen ke national political party atum lok si council cari lo. Congress la penon BJP ta non cari bom la. Satame non ilitum HSDF mate Hill State Democratic Front Regional Political Party nitum kedam tang September 8 arni nitum amahang ke pathek nang ko kela hello APSLC ni nitum kado wi hudi si dolo satame APSLC pen election ke hai a policy a well pen election hai un APSLC pen ke athema tribal unity long lip satame halada di masa tum da chingrum dum de garo tum na anda bela lapen Adibasi tumda inun bahani tumsi dudun chotla lapen kaprek inglong aswa khe tum nam hang na thadap chingrum mundela lapen all party pula hedi halake 1961 aningkan Meghalaya long
amahang ke pathek pen 1969 aning kana hut Meghalaya state ke long pen ke bahala so party ke pavidelu pavidet pen api non ningkan prikep hokep bak apor husi akudak Karbi Anglong bangkela bangso revive tulu non registration ji apanada edel no lapen halada APHLC pen election haya polo tema setame ajahak reset pen kam claim kledet pen apo reset pen kam claim kledet pen apo si halada election ke cepa haya a polisi thekkedel lasi nonilitum kadok bela HSDF mate regional political party pen la bangela hello jel adat ke ini tum reset pen koson si claim nahi ma polote electoral politics si tum claim nang po akhaitin ajatitin da votes ke pejok ye phan la bangso bangsi claim pen ili tum aninga lo bang ke khei po bangsi pathe jasemet pathe nang pu la pena jok ili tum council ili tum koson si ili tum regional political party tum council ke bangi ma hala si tum kam claim nang pu la hello ini son tata di constituency long kis nal tum HS DF kiseng ason tata Karbi Anglong dang pilong konseng pon dang lonon nilitum non cikloi jonon ta pleng plelang pini dak nilip tamilitum constituency committee sengal lo singhason sengal lo lumbajong nor already duel lo lapen ason dak taksi korkanthi tang elo lapen hadak lang hindan itum tang elo lapen ako non haladak west Karbi Anglong kan itum tang elo rongkhang constituency lapen ako non ada kadowe Mohamaya lake non tarik kep arni sintum sengpon po lapen duar baguri ke lake non prabjin menetum duar baguri tani tum hanang phael lo lasi non Mahamaya long tani tum hanang nang phael lo lapen lang pher constituency ke pini penna bang bongsi ni tum hanang pa seng toy satame ni tum humbar no hale mongolbar ang bong ni tum lang pher constituency long bangke sengpon po lapen donsuri constituency tani ni tum hanang hang el lasi APSLC tum nang pudul he non si kimia party non si ABC ke Charlie la tu ABC ke Charlie kali ke thana tum lo nili tum ke ABC ke than jot kale lo angton politics ko son se ekle nei ma ke thana tum se plan po no la hello Kechengsi Karli Tang Hemari Pator Memorial Football Tournament Angdung Kitia Jaimek Pemanpon West Karbi Anglong Rongkhang MEC Constituency Keparlo Sadgaon Pathu Aklamalong Rup Singh Patora Hemtuna Tumpenche Pator B Ponsi Kechengsi Karli Tang Hemari Pator Football Tournament Ki B Ponsi Puthot Priyachik Lone Phai Phorni Angdung Kitia Jaimek Pemanpontu Kechengsi Karli Tang Hemari Pator Asupo Rup Singh Pator Kachaphem Phupon Angdung Kitia Jaimek along Robin FC Langhan Lopen Jersong FC Karbi Rong Sopia Tumpensi Pathu Ponlo Labang so along Arnikang Sam Por Bhai Kethama Por Malompen Karli Tang Hemari Pator Aphan Chikimo Ponlo Adon Tu Alihisar Pulapen Kechetong Dun Atuma Phan An Archu Ponsi Por Bhai Kethomra Minute Plikep Alompen ke Pathu Pangcheng Pon Bangso ke pathu bom ahot arwe tame theu setame ke pathu bang phuatum tame aningarong chipi pensi pathu renti ponlo angdung kitia jaimek pathu bom ahot rongbin FC atumpen ke chengsi goal pilo donisor pator jersey number great ropen goal thapondo lasopi puthot minute thongkepra troxi apor big kramsa jersey number kepen goal tapontu ke pathu bom ahot asap ke chokchi ke do kokajok minute thong ke prasir ke apor thong teron jersey number pli jersong FC pen yellow card chodatlo laso phi puthot madhab terang jersey number 3 jersong FC pen yellow card chothu darlo lapuatum ke pathu pondet pen ke pathu ki jurapor rongbin FC atum golni lapen jersong FC atum gol isita piun edatse langhan FC atum chipahai ponlo lapen jersong FC atum ke yellow card hini long pondoklo mate chopondatlo bangso jai megalong top goal scorer nong ikel long ponsar long kitorang jersey number inquiry Jersong FC best goalkeeper long ikro jersey number inquiry isi Jersong
FC lapen best player Biki Kramsa jersey number cap rong pen FC atum pensi chipalong ponlo jai mekalong alhia mana pengpen long sing rong hang Karbi Richo Babu Timong rong hang lems vice chairman on Teron West Karbing long chamber of commerce chairman Debasis Data Rup Singh Pator Chipaham Phu Ponbang Moina Teron Pi Chipaham Pi Ponbang Dhonison Kramsa lapen adona rapatum kedoan atum chitong dut Barthoban Priyanka Balmiki Karbing News. Aholo ini ladak Habibi Alongri itu Karlitang Hemari Pator so amen pen non alang itu Rusing Pator tumlo supu tumlo lapen pu burtemen tumlo stame alang tum Karlitang Hemari Pator so alang tum Apollo kasi laso amen pen si pini football pathu angdung iti laso amai lo lasi pilih puram ji bangke lalo alang li bir theke do hutsi tame alang li isi Habibi Alongri la ka haso cheng pen da itum kopli wagdak laso longri thedung pina lasi alang li stame haso stame alang li gi ke dogaran itum bisar kidar punon nimra kom punon alang li ot pami abang pu la pendak longri long mo stame alang li nut tekser dak itum rongker long punon om punon alang li hinut diuri ba aku besar kasi alang li tekser kasi kaso amen pen alang li pini asupo dong lo Rusing Pator dong lo lapen uge alang tumakor telo burtemen non alang li polar silang li kilo kasi alang tuman churu nai kason putong ba amen pen football ka pathu la sugi pon por ke lang tuman churu nai kasi pinya mais tamen ni lipan Keramtang stame kampus stame ni pan lang jopalo alang tum Pator family lo basuk po dum lo serang macuru lo lapen pini netos stame pini angdung iti laso final football match lo stame ni pan sinang so ang lo kasi laso stame tum dak price stame kahenong stame tum muhet tum pijer pono labang ni alang tum family pan stame ning sam lo lapen aso se alang tum family aso alang tum kedoan Pator family doan stame alang tum Karlitang tum dongri asar lo burtemen lo alang istame ap perangai bangjian stame alang tum Pator asu rengdong ni ansa hirjumi alang istame pipo kusini ning thelo la pensi aku pinyamai masa ni di daring tong pen ning rong